Nonga umurebi wa Tayari West TV amakuru agenshonga okuguma notwekumiraho ningashi ukabasa kuba nwetwesiga ukubasa kuba tukuseho amakuru agakubasa kuba gabagabaho umurunaku nangwa nanokwe ahiwabo tari eshaheji izobe ryona mu Uganda twabasa kuba tutungamu amakuru g'obusasi amakuru mabi ago kwita abana bato abana abatakashikire na myaka yehiguru ababasa kuba bitirwa omwishomero rya dekeya omurugaba izoberi twabasa kuba tugira ngo tutayiseho orukura ebyo bwegese aha musinje ogwekanisa agwasa usankore muhezi Canon Reverend muhezi abase kuba natushoboreraho enshonga nkezi ekikutuma nizibaho ucyakubasa kukorwa kurebeka ngo zabasa kuba nizuheraho na necyarumwe Canon nakwakira yebare iyani yebare kunyanjura izina ryanjye nko kuwagamba nwanyeta agashe muhezi kandi ndi Reverend Canon mu kanisa ya Church of Uganda Anglican kandi office yanjye nishita mu muraharo atatito mu Ruhanga Bishop Associate Professor Fred Sheldon yampiri yo kureberera ubwegese umuryankore diocese no South Ankore diocese ngoko wakigamba icyo wambuzaho ubishimwe iyani icyo cyatangaza abanyayuganda konke kikwenda kugambira no kugira ngo icyo cyonka mu Uganda haturene habaho ibintu bindi noreba results zuhireza senior 4 na P7 na senior 6 abana kwa birashanga atine results zabira atini umwana wewe nkaye yita sonka Uganda tushemerere kugira ibintu bitwakora nkabantu nkabazire kana na government ikatwataraho incident inkeje kushanga ngo mwana na yita nikireto abazire kutabana ha pressure omuzire kutaho expectations akamurombe subject combination yarashomo erevo ati ni nyendo be doctor kwa kubatihire points 20 zo kugira ngo azaha government hato mwana aba desperate yahiko mukabamujuma Reverend aba noreba ngo batahirwa mwinazi niwe yabasa kuba nabitiro mu ishomero nabaninyize hari cyo wishimwe iyani omwinazi okunahorera storage nahorera ngo abire yizere yarebereho yashabira admission kandi bamuzire ngo mwana mureti jobiri mbwenu akaba kwatakeyibe yabanza yababiha ngo nando mwanya muri cyamuretero kutahamu icyo twakubire tukora nk'abakoro ba dekeya no kurebeka ngo buri shomero ryona twino mukumi akucekinga umuntu akutaho mu ishomero kandi icyo government ekatu supportingire okwiha mushoro ahari ibyo kozesa kucekinga abantu abo kutaho mu mashomero nicyo cya kabiri abaziri nabo batekateke umwana wabaho kuza kumuto mu ishomero ruwamutamu na dekeya eyuwamutamu muri neshaki mbona hatuware ba dekeya yabandi 14 dekeya yabandi 14 n'ingishomero yabandi 14 ndishashora bakozi bishomero no kireba hati na government no muri mugwayo gukora inspection ministry responsible ministry agenda nane yabana ekabire ne banemanya actually na KCCA kuri registering emyanya nkeje bakutamuza dekeya yo nishaki ne ya muntu aine bishanirizo bikushaki kandi uko ari ababyine abyine ndabukozesa icyo nishonga ya security cya kabiri hati omusije buyabana itabana hati we yebuze abashomesa bababarahe nho report y'inareba tanareba ngo abashomesa baterindura omugambirizo wa police kuyanagamba tino waterindura umushomesa tanamureba hata abashomesa ninga bukureberera abana bo bababarahe aho ntundi gwenda kuburiza ikibuzo hakabe hakuratirwa ki kugira ngo amashomeraga na muno munaga kureberera abana bato nkaba gakabe gakoraterwa mutendera ki kuza kuhebwa license ninga kushwijuma kugira ngo abana aba bikirizibwe kuzamo hariho itekana n'akatabaka bakweta basic requirements and minimum standards hariho amateka gashemerire ko bana gakoraturwa konka ko nakugambara KCCA eko registering abana baninga Ministry of Education yo negendera amateka government yatireho bi inspector of schools bamashomero mbona bazayo ko bakuza kwishomero license na registration naba health naba environment hata inshonga ntiri abikirizi ishomero nkeri okuzaho babizere bari kebera icyo nishonga yo kubanza okureba ngo bi inspectors bamashomero mu districts no central government nabakebera amashomero bazaga license kandi bagumana bakikora nka routine kureba ngo babire bine bakushaba license na registration nabakibigenderaho
ikindi icyo twakubasa gukora iki ngutekateka umwami iyani aha amashomero nkago no kukozesa professional teachers kandi nabwo tukabashashuraje mbwe shati nakubuza mwene bwo ukagira uringo tamwe abashomesa baba batakushimanya ahabo kuba bambita abana babatagizere baba bataro hati ekinde kinkwenzire ungambireho noreba ngo abana bitwa no mwaka gumwe n'emyaka 2 n'emyaka 3 hona abazire ito tware mu mwuga gwitu abakana abana bakoye bari umuka abana katwabarekura titwayo nagaho umwuga gwititwe ejo yonshongano gigamba ho Uganda esente ntuzetenga munonga omushija nakeragenzere omukazi nakeragenzere actually nibyo bikoreta nko gumushije wije akita abantu ndacyo nikirebeka ngo akakuzure kubi nababazire bo baramwatendingire taza mucyaje kushaba abazire baramukurize bakamwegesa imice taza mucyaje kushaba akamanye cyashemire gukora ndacyatashemerire gukora abazire no murumo gwitu kureba ngo umwana w'umwaka gumwe ubwo witu ndokonka kabira atakunkiri atakacuciri akabire nacyo nkamabere ganyene konkanye namutire nkahi umudekeya yaza gukora ikindi government yo kwemployinga abantu nkabo ishemire ko bane batera hamirimo yaba hiba kukorera ahe bashemire ko bane basiga abana babo kwara ari umukozi nakora mu ishomero ningo mu government office government bemuterira ko araze gukora aharasiga umwana we ateho nanurije kuba namureberera konkana nebye kuba bitaro hati biretera ngo umukazi ningo omuziro disparate yakwato umwana yamutankahi ahi yamuta konka nkabana bo kwekozesa nabo kara business icyakubira ikikiri umwana w'imyaka 10 takabire nazo mdekeya kugira ngo amsigira abantu bamureberere umuziri nabaraye hari mu cyarenge ndije hari mu domestic violence abashije n'abakazi nabo butataho umutima mbabasibira umuntu arona barwana batakwikirisana hatwa kutunga opportunity nkejo nkakeshunguruka bugembe huke yazi umshija abana n'umukazi umukazi tubakukwatana umwana nafa kumnaga hiyagerata umshija n'umwana atakumureberera kandi umukazi takumureberera n'umukazi nayenda yebiseho umwana amusigaho agenda kwa kici tushemerire gukora bare munonga reverend ntwija kubantu bongera ukugonjora hanshonga nkezo nano kuzigamba ona no kweyongera kwegesa abazire ebishubashemeye kubana bakora na muno okureberera abana bato nkabo nabandi iyana kankwasa ahabwa amakuru agenshonga agugaga ry'amakuru mabi gabasa kubana gashowe kwihanga ahabwo kwitwa kw'abana bana ababa imyaka gumwe emyaka 2 emyaka 3 mbwene bikorwa nkebyo nitwe ntujumirira kambase kubani kugarira studio adera abase kubana akongereyo na namakuru agenshonga mutarwa